natari ka Roma dali masibawat anggoro napa na bawang to maliwasa runtu andre ia benenge tau biasa mamaling-maling tapi nasabaian na ditatanya nema atau biasa gangkan na di na pa aja maringarang ukupung Allah Ta'ala tonggang maliwasan tapi watun na melo nandri rubuero mak bismillah jolo bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fi samarina jadi kumiki mandri bubu iru bacaan ro pak dongan na Allahumma barik lana fi samarina iru baca kubu milo yandre mak bismillah napa na baca pak dongan na mandri buah maka dai adas aga mu baca de pagaga toko kampung mak baca-baca ku melo mandri mandri bawa mi toko ku mandri si basetangi nah panang kato mak baca-baca okko mi kampung ku biasa wan kalinga kato mak baca-baca ku mi mandri maka de nabita tanya ko pala tau toy biko na kada tanya ka kenro kampung na kada oko na inua desa na musal maka ding nabita we oko tu kampung na inua angka sisa lapadorane ko tu pura monro itala Yunus bin Matta Nabi Yunus iro adas tau cara deto nah kada iro Yunus bin Matta nabi manang kasih salah pada rohani berarti nabi to iye iya naro nasabari gangkanna naudung iliman na nabita naudung sininna alena nappa masahada ashadu an la ilaha illallah wa ashadu annaka Muhammadur Rasulullah. Tak masalah nih, inilah orang pertama masuk Islam di Taif. Pak buraka cele yaling ni nabi temoloi susai angka selesi dia lengi kasih. Gangkana tamai nabi tapi mengoko tanah Mekah kalimamang betunganna putus asa ni sakadaga na pogau de naga ni sana pogau okoniro no bi amurena pangulu tabas si bawa pangulu tali talui si bawa korol lengar-lengar ro yawana jompi ulawangnya kota na Makkah mapikir kencang pikiri program kerja kada agas iwa di pogau okoniro tu maka dai pun Allah Ta'ala Jibril si bawa ko Mikail telu ko si bawa malaikat Israfil nonno ko mualenga atakku Muhammad naya pak guru moloi ya sangi susah melo ka malengi pakak kasa iwat dingin apa ke tahu si sumpus si bawa pun Allah Ta'ala yan ro sampajangi ro melo ya lengi nabi taro yan sampajangi nonno ko walenga atakku Muhammad lo pak gurui pak bungan na susah patumpun na sarakinin nawai pakak kasai wadingin na pake atay si sumpus si bapung Allah Ta'ala no ko walanga cinampa malaikat Jibril Mikail si bawa Israfil iro malaikat Jibril na podangi malaikat Mikailu si ba Israfil maka da iya lay suroki malay atan na po nga Allah Ta'ala milo siluntuk po nga Allah Ta'ala naya pa na waddi siruntuk waddi sita puange si bawa atay nari kumapacipi jadi waktu nade pada ibawa ye Muhammad mengolok kupung Allah Ta'ala pasti le pacingi jolo ipacingi jolo
Jadi tanya pasuran pun Allah Ta'ala ya tanya cuma inisiatifna malaikat Jibril maka dah melo suruh untuk ataina pun Allah Ta'ala mesti penawat disita narek kuma pacing maka dai malaikat Mikailu aganna melo mu pacingi Muhammad namo si teti de toga rotana aganna mi pacingi na dega ga rota na dega mapacilla datin na Muhammad dega rota cek demo mosi titi de to gaga aganna mi pacingi maka dei malaikat Jibril de amu mapacing mesti itu pacingi amu mapacing mesti itu pacingi nangkan tu namana makun rei ya sabisai sara sing bisai sara tu pura memang ni bisai pacingi balewe paca pura bisai sara si ma pacing ni pacing tu apa iya na pakai napa ni mancani agurot tu ini maka da amo pura ki dio masambung masampo iya komelo ki masampayang ajenne ki hajolo ajenne ki hajolo amo mapacing ni pura dio ajenne to ki Nabi ta mapacing memang melo si pacingi mancaji leipue watanna nai pasu atinna ilampa-lampa atinna Muhammad demi matoga gacare pacek demo tapi sarai nai bisai wai sam-sam pure bisai nai kapu pemang napai pajokka iya waktu na melo ipendre nabita dena langsung ipendre de tetapi ipayok kayolo dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa okko mani Masjid Aqsa Palestina napa sero menre magina sero menre apa iro tanawat Makkah waktu iro maka dai ilmu astronomi silampu di si basi Sidratul Muntaha si lampu ni tanam kamenre tapi maga sini pajok kana bita dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa okko ni Masjid Aqsa Palestina napa si romenre aga hikmah na kue ni pajok kana bita maka de guruta iya rosa ba ampai pajok kana bita dari masjid ke masjid napa menre tarima sampajang nasaba iro nabita akaci orang melo yakin rolai ia benenge langsung nabita ipendre Sidratul Muntaha tarima sampajang degaga umak na mulle macin rolai mas sampajang angka ketong tapa melo bendre terule makanya pun Allah Ta'ala maki buarangi syariat ihe ampai pajokka nabita dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa na pemendre Sidratul Muntaha naliwa pemendre alam mustawa tarima sampajang na penuh aga hikmah ni palete ni palala nabita dari masjid ke masjid mancaji kunci maka da iya roi di umat na nabita narekomelo ki maka tak sampajata dahului dengan perjalanan dari masjid ke masjid napa ki mas sampajang ulangi idi umatna Nabi Muhammad to nasari pamasin na salamaka komelo ki pakataka sampajata adioloiwi dengan perjalanan dari masjid ke masjid peko carana pura ki mamiraja matu masuni pole masigi bulu pak bulu lobolata iya matu ko subui jok kasiki tama masigi pemang berarti dari masjid ke masjid pura ki mas sampai subuh asusi pole masigi lo kantor nadapi loro ku kantor nang kamu to masigi okoro tama masigi pura ki mas sampai loro keluar dari masjid di kantor
Iya kuasa rematu latu ikampote tak masih kita mas sempaya pura serasu siki dari masjid magharibi matu lo siki masigi berarti awali perjalanan dari masjid ke masjid napat tatong sampayang iya natu sampaja pungal ta'ala pakat